Dumelang, welcome back to Setswana class. Today I took my son to the museum. Hampe, isitse Morwaake, come Museameng. He was very excited. Itumetse fela thata. At the museum, we saw amazing things. Ko museumong kana ko motobong wa ditso, re bone dilo tse dintsi tse di gakgamatsang. First, we visited the submarines exhibition. Sa ntlha, re etetse pontsho ya di-submarine kana didirisiwa tse di tsamayang ko tlase ga metsi. My son was so surprised to learn that submarines can go deep underwater. Morwaake o ne a maketse fa a utlwa gore di-submarine tse di ka tsena boteng mo metsing. Next, we went to the space and NASA rocket launch section. Morago ga moo, re ile kwa karolong ya sephatlo le lefelo la thulaganyo ya difofane tsa NASA. We saw models of rockets and learned how astronauts travel to space. Mme re bone mekgwatlhaloso ya difofane. Mme ra ithuta ka tsela e baeti ba lefatshe ba tsamayang ka yona go ya kwa lefaufaung. Then we saw a miniature planet Mars. Morago ga moo, re bonye planet Mars. It showed what Mars looks like, red and dusty. Ne ra bona gore Mars e lebega jang, etetse lorole le le shebile. Where are you going? I don't know. After that, we rode on the carousel. Morago ga moo, re palame carousel. It was so much fun. Go ne go le monate thata. There were many other things to see and do. Go ne go na le dilo tse dintsi tse dingwe tse re di bone le go di dira. It was a great day of learning and fun for both of us. E ne e le letsatsi le lentle la go ithuta le go itumela mmogo. And then my son played by the water section. Mme Morago o ne a tshamekela ka metsing. He played with tiny little boats and rubber duckies. O tshamekile ka mekoronyana e menyenyane ebile a ba a tshameka gape le ka dihudi tse di dirilweng ka thaere. I hope you enjoy this video. Look at me. Ke solofela gore I'm going in it there. o tla itumelela Yeah, what is this? setshwantsho se sa motsikinyeng. I don't know. You don't know? We are right now going to space. These are galaxies. Maybe not. Oh, look at that. Nice. It's a coyote. Yes.
Xavier wa tshameka. Oh. Ke kota sa lewatle jaaka o bona go na le tsone di-submarine ga ke tsere di bitswang ka Setswana. Tsotlhe ka more ka bojotlhe jwa yone tshwanetse re supe dilo tse di kota sa lefatshe tse e le gore le ga se la ka kwano la di dirisa. Let's go to the other side, all the way over there. Jaaka bona Xavier a rata go nna tabogile. Ke yone No, you give me. scary. Yeah. What is that? You wanna get back in? You wanna get in the bunk bed? No. Daddy, we over there. What about this one? No, Some of them are locked, buddy. I want this. You can open this one. No. You can't open. Some of them you cannot open, buddy. They are locked. I say, Professor, did you see the humpback we just passed? Bet you're having a whale of a time. Have you managed to find a tuner yet? My pipe organ could use one. Come this way, bye-bye. Huh? We're going to the other side. One side. Mm-hmm. Fa ke ko di supiweng tsa diterena
Go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang. Go siame. Salang sentle. Until we meet again next time. Thank you. Goodbye.